Boleh pergi perlu biaya ke biaya sembata ke rezeki ini amjongi. Boleh pergi ke step ke bah. Kemen ke step ke bah dap jikerku. Pat kasih baru sesuai bak tayo baru tayo kalau ke jikerku. Sabar kalau kreat. Ini ke biaya sembata jongi akan rezeki ini asal ke pesai nga ngangit ke biaya sembata jepi ke pesai uri pi. Boleh nampak kata Tata nama kata angin sedang hendak kepo, dah kajing kot yo boleh, uban hikai ini, batu kamtam uban pesai, ya kajing MSM jim do jeng ya kada step. Tata nama kata tung kot yo dah kabagi dua. Ha kerja yang kepa berkon, bamsem berkoi, amen. Boleh si bon boleh, nam tak kada step senang kong jong kata yo. Kepo caka senang kong baar, jong benar senang kong selam 8,000%. Ki kajing kepo batang keren kajing mereka pau batang keren boleh. Jeng ter jeng im jengi ni dap tang ke songo me kar kum ka do ngi tang ya im da ki tang yak sar ya le ikin kita ta kar kublai ke jeng le kam ba ha jengi ke jeng ai ke jeng kai niam ngabu ke jeng kai niam maka de ke ji kai chome along tang otia barit pat kar kui ke bar ro ki pa ya sap ya de ji kai chome i pa ni ka baro pa ni ka ni daw Chris try jongi amen tengah pembuat ke jeng boleh na gospel jong Yohanes ke na balai bai ter Wei Farisi bakarteng Nicodemus orang ba jong kiju. Ula lej ha ka porme chao Jesu bat ula ong ho. Ngitip o rabai ba melong unong hikai bala pa da ublei. Om donu bala ban pen i kidak kishin kumba pen i mame. Lamda ublei udon rengkat bat u. Jesu la pai tien nga ya thu happy ka jing shisha om donu bala ban yo i ya kahima ublei lamda kha biang yo u kumno la ban kha biang yo u breu ubala san larang ba la kli uliko limos dale le umla ban rung hapo kapo ka kemi la jong nang ta ban kha yo u sa chi sen Jesu la ju bab nga ta kren ya ka ba shisha happy ba om don u ban la ban rung ha kai mau blai lam da kha yo u na ka bat men sem ya ka bala kha na ka do ka long do ya ka bala kha no men sem ka long men sem What's where lengo aba ngaya tu api de ban dakha biang ya pi na jrong ko ka be kat chaba kamon pio sweo ya ka jing sawa jong ka re pem tip na e ka wan ne cha e ka le ka long kum ju ya ta baro ubalakha na men sim ka gospel jong utrai ka jiaro ya me ko kris para lok bija ka ko aban aji ka na ka gospel ka banga pul happy na ka gospel jong u Yohanes ko nang balai bakan sepau Nicodemus bal Jesu boleh keren bat kamat ka banga ko aban pusan han na ka gospel ka de ka ne idon kam ngidepen im ya kijing kular baptisma bangil kular kasriba iyo baptisma kenang bangil dubyo kajing im bom sukot untan kaya kajakan padang Jesu bat Nicodemus kada capang kajing ka arsen taka emo kata kada jing ka arsen akwa bapatai kani kajing ka arsen hakar kom bakan jaman sem kade kajing yo na kade kajing ai ya kasakan men baptisma hakitu ki breu ki bala pengkre hakitu ki breu bala mang hakitu ki breu bakwa ya ka tekani kajing ka arsen kade kajing ai ya kasakan men ko we na kisakan men pengkhot kasakan men baptisma Jesu babu nyau teli kisakan men benang kong tam na kata kadai kasah kamen baptisma. Bat nginam la ban yo ki weipan, nginam la bat yang ki weipan, bat ngim priang ya kane kasah kamen baptisma nang kong nang cham.
Dan luar kani bah kadong kasakramen kebanang kong kebanang kamtam bat kaba ajing imbam jukut yangi. Katu kajing ka arsin kebamut kajing ajing imbam jukut hakor kom bakan jamsim da kajing yo ya kasakramen baptisma hakaba yangi la ai da kaba te ya ko halo jongi selamat jongi na kli jongi ne kinu kedik benta bang kwa bang ai bersih ni agak klik selamat kibri tak baong ngapan baptis pia kerteng pau kon ba bersih berkuat bakom dat kajing ketang iyo ya kasakan baptisma kapan kong welcome tam te bandum yo ikiwai parki bandum yo kajing imbam jukut bandum yo kajing kerku kan ya kasakan baptisma hakasni bagi kami pagi ai baptisma ki khon ki ulung do kali ki kan ka we ka jekali di pan ayu na ka balau blai na ka kan ki khon ki kime ki ong kwa ka baptisma tolong do ol pikwa ka sakramen baptisma pede benikai khon ji pi sa pang ka jenget pede benikai ki khon ji pi barake ko kum bat pikloi em palle ikine kime ki pa ki bab ikloi hadien ba ki along ki bakloi ka ulung do ai baptisma ya kita ki khon kulung le kirang ba terima kata ngong ko bang ong mene ka baptisma sakan baptisma ka de ka sakan banak kong tam badal kam tam bandub yo jing im ya ka ba jisukan ta ka parchi how Nicodemus mantan ka de ka jing ka arsen la ka nge ko kom ba jado la long brio am brio de perte de ka jing ka ba ar jing yo ek baptisma ka de ka jing yo yangi ya ka jing im bam jukot justru bu ikan de ka sakan baptisma ipule a gospel jo Matius la ar po pra ka kandai o yang la ai ka bor kumbala ai bor yang ngapa ya pi balai keleng ka patei banyalap baptis ya kitu kiba nget hak jalap jongpi kani ka kren ba ka sakramen baptisma kali ka sakramen balabu Jesu kumbang la o meneu labu sakiwe pat real tuli kita ke sakramen balabu Jesu parka we ne kendan ban rung chakane ka baptisma ka chenget au Jesu ka chenget wakile jalap ki banget baptis ki ban baptis kuno ngal o mantan ban baptis ki do hakte kupa bakon ba mse bakon bat de kata ki brio ki yo ya ka sakramen baptisma tata ong ka kendan ka baar ong to beli kai kon jumpi ban ayu ban kala ban ikai sepang hukum jong boleh hukum jong balang ban kawe pat kawe kendan kade ka baptisma ka pangkre yangi nak bata ka kala ka bumut tato mitanga ngabu kini gede jikular baptisma jengi hakasi baptisma nang kong ka jengi pirong chaka balang pirong chaka yo eksakramen baptisma tang la da pinget ka gospel jo Markus no kan riu ka san o kile yanap kbange ye pi baptis ki taka do mesin taka do mesin bukoi ki bamnge in penrem like ka jengi iku kajikula baptisma kapanakong kandan panakong panyo e kasakramen baptisma kadai ka jengi ha o Jesu ka jengi nitip ka jengi ka way na benar kamtam ka jengi ka pasaw bahayo belay ong kitab sikinong Hebrew no kadwe in riu tapingit iyo ka bangi trang ka bangi mot mantan yo so ka jekan apang Jesu ba Nicodemus Jesu ang lada mengit men saka arsen ya me kaman men sayo ka jeng imbam jukut men yo ki mau belay ka jengi ka pasaw bahayo belay ngong kanu ka jeng pan jengi kanu ka jeng do jengi belay dangi ka do belay hakor kom ka jam mesin lang datang lang ba ka jenget ko bala ong teach kina Hebrew ka jenget sobhaya ni sobhayo ble pat uble wa ye ka jenget jengi ai hangi ban yo ka sakramen baptisma don kam na makata ka jenget hauta bala pa yangi hauta banget u Jesu ka ni chem sibun ka jing to ha ka Bible
biato yangi bakum no ble dawa bangin ngai kata Markus mentan Markus tu mentan lada kim ngai penrem yaki lada ke ngai ai baptisma yaki te kacang ngai sisa kalau mentan kam kebal ble dawa yangi bangi de ngai ha kacang jengi ipu dia kata gospel jong Matius lanong kedai penyel terter Siapa kita arngut ki baman la bakwa je kia do Yesu dan dak larung apa yung Yesu kan kan kot Yesu pi ko ai atau pinget bangala balik kan nginget tang su ang nginget su to kan long kumta pi ko ki la ko namar ka jenget ipule ka tiup ucap ko ko na benang kong riu ong la pi ko ban yo je start pano ble ta ka jenget Terima kata kacang nget ketika we kajian dia bakrapam badan kamtam kacang ni bandio ikimau ble. Teman-teman Yesus ong kasakan men baptisma ka ajing imbam jukut yang ni. Pipa ni nak baptisma ka ajing imbam jukut hakasngi bingi ai baptisma ikrang ba le kuno. Kau kajing ular penang ko nginget. Lalu ni tulat ikan kacang ni pai biang kacang imlajong ikular biang badau nganget. Kasi nang kong mga baptisma, ada kata nga ular be manyo ikadega nget nga ngi pelong ikakas ngi paska kasi sajan bukut isai kular baptisma. Kabar ka kawe na ki kandon kasi kala kapamod. Mapde ka sakramen baptisma, mentan Yesu ong lemda kaya pi, lemda pi kala kapamod, lemda pi pin tamai na de pilong na tamai en kaya pi pen mi orang ki mau bele ka we ne ki kula baptisma bangide ban kula ka jing imjengi ka de ka jing kala ka bamut jengi menen ka sutrai ka balang selesar ka ke si burom ka jing ai baptisma Jesu tiket mau ka to gospel jong Lukas ka ndong balai beter Yohanes uhika bialat ikibrir ya ka baptisma jong ka jing kala ka bamut Ong ruh akibril nga IP ka baptisma jong ka jikala ka mamut. Bawan hadian jenga sa IP da baptisma da ko umma do mesin bekoy padu ong ruh da kading. Terima kata ka jipding ya ka sakramen baptisma ni diang ya ka da ka jikala ka mamut jengi na ka long barim jengi ja ka jing long ba. Terima kata panyo baptisma. Panyo ikiway par ki sakramen sang swa ka sakramen baptisma kawai kendan badan kamtam kawai kecikular bede berkular kalau bamangi ngin kiar na kapop ni kan ma to ka kam ki apostol no baar iwe du lai papra hakmat ka to ka temple o Petrus yalap ikibriu yalap sepang kecikala ka bamot hakban lai pinyew lai papra anda kibriu ku dia so yalap ju ong ani kajialap jong pi kala dong yangi ngimna cuman im gaji im bamchwa ikwa bakal labhano kwa balong no ko om niko Yesus Nikodemus kwa ban kha balong ki bacha kha absent dia ka ingi de ban le kila kali Petrus wala dak ketik ye pi dak kring ye pi dak ta pi ali hang ni ngan baptis ye pi mula baptis kat ko mujikam ke apostol ngi chem hadu lai ha cha rangot balik lepian ke to sakramen baptisma lamar ka we ni kendon ka de ka jing kala ka bamot jongki repent jongki nak jong long pop chak jong ba te ka sakramen ka we ni jikula baptisma jongi ka de ka ne bangi ka ta ka pop in ya ka jing in ka ba ble wa ayangi ha ka si baptisma kinong le ai baptisma kinong le niam ai baptisma yangi ki ai baptisma yangi hak ka ka trinity bkhoi hakateng beliau kupa, beliau kuon, beliau mesin berkuat. Ngapan baptis itu? Hakateng kupa. Ngapan baptis nuam? Nata hakateng kupa, hakateng kuon, baru mesin berkuat. Trinity, life person, hawe beliau. Kapamut, hilang, kaya nga sem jong beliau kupa, beliau kuon, beliau mesin berkuat. Hilang kawai baru beliau kupa, hilang kawai baru beliau mesin berkuat, kawai baru kuon. Kamu menurut balong kumta ngahapal kular ngapo raikut bal ino jeng long barim jeng long pop senga pangadub long kai ma dub long rirokhat bapora hon chong ublei
Nama kata ka sakramen baptisma ka pelong yang ini pelong ki kon jong uble ne u ka kon jong ble. Ta ka baptisma. Ka om ne ta ka om baptisma ka sa kon ya ki lat jong. Ya baptisma ya ha kan wa. Ya baptisma ha u Kris. Ka chi ti Paulus bukod sa ki nong Galatia la nong balai a pheneu a prau ong phong do Kris Jesu. Kaman ni ai baptisma la ni alap bali ai baptisma ki ber ha kerteu Kris. Padai hador kan ya kan orang. Ba Paulus dei su manga ba u Kris ba manga. Bale na mawla yo ya ka baptisma ha kerteu Kris. Sa su ka ti tiu Paulus ba ko. Ja ki nong Rom na nong ba nong ban riu ba tata. Yang ni la pan baptis ha u Kris. Yang ini lah tiap lang baru Kris hak kecing yap jeng. Yang ini lah ni padang baru Kris. Ngin yap ngin padang baru Kris. Namar yang ini lah pan baptis hau Kris. Terima kata kecing ayat kesakramen baptisma balong kecing pan ka arsin yang ini lah kai do kamet yang ini kecing kai me yang ini lah kecing ka bakan jaman sim ando bio je imbam jukut dan kam kecing ayat baptisma da mesim berkuat pada kading. Baar. Daka baptisma pa kun, ikalalong ki rudokot jong kakanhon pangidon. Daka kalalong rudokot bapura kabalang mangadon. Ngalong u kaki dakata-katakan hon. Ngalong u rudokot jong kabalang Kristan Katolik. Kada ngam yo baptisma ngapa de rudokot sulong tang nong persang. Kamar ngam padon hok yaki bagade ban yo. Dangala yo ya ka baptisma ngayo ka sakramen baptisma ngala kala longlo urip rekod ba im jong katokon hon padai na kata kadaw kabalang ka ay baptisma wat ikondong dan langrit ila ay kim pakidu long kiro rekod bapura jong kabalang wala dakim la bale kumbale wala dakim la ban im kumba im mangikarang ba tanama kata ka sakramen baptisma ka we ka jikula bangide ka we jing rai ko jong ikalong kana ba sisin pengalayo ay baptisma ay kalalong no ki riu rekod apura jong kakanhon bagidon kinu kanhon Kristan ngan ong hakan kapo kakanhon parang Kristan Katolik padai ni nakadaw ha teng hak cing imisyam kibri ba im sakma kabalang kong aja katep iki nama kilayo baptisma lakim imba ki im lengkar ke cing im tip ikan yam tin kata yap klem kata ke cing long babha kabalang aja katep klem ainiam ka airukom bale nama la aiki ka baptisma ka jikodor ka baptisma tinama kata habanga taka baptisma ngala kalalong ridokot bapura kabala ngadon ru ka responsibility ngadon ru kamram kali kabalang kabangadon kalalong cipenta ba kabalang cipenta ba ki wepa ridokot ngadon ru kamram jenga kabalang yakan hod bangadon banyada yaka banyalap yaka masuk yakersan yaka ban treki ka ba kan long kajimentoy ban ai jimentoy yaka kajing long ridokot kamatang kerteng yo kerteng ha register yo jakatep jing long ridokot pura kamot im sibenta long sibenta barbalang ke ai bakabalang ka dawai pi ke ai bakabalang ka kwai pi ke ai ba pi la ban le balang kum ridokot babha ridokot pura dan ka pendep itu kamram pas tu bakla tapi kita suatu ala yo baptisma ngalalong u kaki kakakta kanon kremle pandalayap kuma ong mene ngale se kabalang ka ong ngim ai ni pi ngim ju ti pi ngim ju pi to kanam de ben jia kum tang kan long tang ka chi kai ba sisin tang long riu ko pura jong kono hon adon ka kamram ka pandang de na lor ka no rim pe ingi ya kersane ka balang taki bai balang jengi taki ni ka babha ba ka balang ka khot bangi sok nan setenat ki bre pasau tu bagalong kal riu kal pura ki ong ka ka bangala banle ka balang ka bangala ba kersane ka balang haka ju ko por ngam de menlan tan ru ki buchong kalang kiti na ngam dan ebat ka balang Cinawa ba ka balang ka le ki ble terima kata ka jingkula ka rai ka bangilo ka jenge jo ble kajalong pura kajalong kon bele nata pada kajalong pura riu khot jong kabalang
kata kejikular ini. Te kejikular hakasi baptisma ulang doa ukuli. Ikini ukuli kia to pingat jo boleh upa dan bawa barok kejubab nginget. Kamang yang nginget jo boleh upa jangi boleh kuat boleh mesin berkuat nginget lagi. But pikan kebaar atau pikan tak ke pop gini kita kita baman juga. Kalau omen ni kau ni kedon kau ni jengrai pandang kristal kau jeng tak ke pop dijubab ngakan tak ya ke pop. Ikam juga yuksud ukre ikam baman juga jenget biat kini kita. Kebalai kau atau pinget kebalang bapidon. Aku selok kerukut, aku cuma ada kipop terter dijubab. Pagi tu lightly kikan lightly kijengkular ngkular. Balang apa itu sekolah, ila pendep iki hak tu kasi baptisma, ila syaki kon bapura joble, ila syaki kon bapura jong balong gede khot jong ke balang. Ka baptisma ong laduk mene, kadai ke banang kong badon kamtam. Te ke banang ka chim kia, ba shwa ban ai baptisma kadai yalap, mene jisu khila yalap. Kebanget penbaptis, kebanget penram ong Markus. Dalam keman, ini hikayanya mereka beri. Kita pencimi kan ke sakramen, kebanyakan kong tambah dan kamtam, ajing imbom cukut. Jadi, yo katakan hikayanya. Hapsel tu. Balik itu diberi kim im kejing im Kristen, kim im kejing im jong kejikular baptisma, kejing raikut balong kinong buat jong Kris raikut balong kinong kikon bapura jong beli. Makin simbio jing hikay. Kabalang ka insist, kabalang ka yaiban. Man, siya ban ay baptisma, wal ikikon, yabi ikay kimikpa, kakamram ka dayti joki, yakikon, kamram ka dayti joki, balong ikon jomble, kakamram ka dayti joki, ya kabalang. Dahil halok ka dek rim, kabalang ka ay, ya ka ya sakramen baptisma, tayo jikay. Wana play ka sakramen baptisma klem tip, klem yo jikay, tibbe. Tip ka jing mut jong ka ni supliang le no par kadam trekam ka jing blay kadam trekam dang ba ka sakramen baptisma hadir bangila kula parang jo blay pa pan bot tertan hadir bangila ong kan ta ka pop hadir bangila ka balang ka tolik ngi ya ka jislo ku tertan ka balang skato ka teli ki kendon ka ai ka balang ka ai le niam ya ki brio jong ka tak ba hatan mari kemelu. Ikan mau ha gospel jo Matius nomor san kalata tu su pindong kecin syai pindong kemelu. Ku babang ka tu kemelu kecet cinta pi ba me ka mana kasi mo kan ka bang cinta jangi ngiru ngam long kemelu iki wepar. Kecik im jangi kecik ular baptisma. Kecik im jangi ka bang raikut ban long kiru khot jang akan hon. Kita banding long kemelu kita pet jangi bi yangi bi sel yangi bi iji im jing tau brio long kemelu yangi long luk sai ngi ngap pe patu bot ngap im kejing im jung kata ka mot jong kemelu itip kemelu jisu nerka mereka kum ka pharchi le ka dan jimut hadu kata kita dan kam long kemelu iki wepat hak kan ka juk ngi bala yo ka baptisma hap kan ma ban im ya kan jing long melu kejing ngi ka buat hak ka si baptisma you this about to Pharisee wa pa ki bri ba ka deu wa ngam deu dan way ba ngam deu tu tau Kris ba pia kminti ade tang na pangkre uta ngapan baptis pi ngach baptis pi de ko ka baptisma ka bang ai ka baptisma je ka la ka ban da wan do way pan ai baptisma pi de ko to men sem ba koi ta da ka ding te ka bai banta ka jing ai baptisma jing bagi dia persautu, kajing kontol, kajing kerau kali kesakan baptisma, kajing ai kading. Jesu piong, Jesu wang along kajing syai jeng kepercay. Ipule gospel jeng Yohanes no prakan at, ngalong kajing syai jeng kepercay. Hakasi baptisma, ulung do ulung le aniem, ai kitu badai banyi baptisma, wadi kulung kipala abad bar kimi kipa yau mom pati meding. Yau to mom pati meding, bangit be na kaduan kadupat, badai kadur kadar jeng Kris. Barki bat kabamot kinigi kun kilong kajin syai kebepan. Pak ulun doang kan mau kilong kajin syai. Wat sya bakadin syai kan lip kabamot kila yo kajing ba kajing mian kajin syai jung Kris bai kai kalti jung ko hok de belong kum kading. Masri kum dengi i kajin syai jung kasri. Nimna dan kamtan men met wat imam bati barit la kadum
Sun Penang, dum kas kanaka Mariang Jongi, tangi memang beti barit balakti rala banyak dan ne chata pi I kanti kaji ko do ka jing sai. Pitip ka jing sai ru kading ka thang ke bumlo. Pi thang kan jur kan yar ka bamlot. Jaka ka jing sai ka mot ru ba ka jing sai Chris balong Chris balong jing sai ni ka jing sai bagan ban ka der ban thangi ki jing na je bakla jungi ka simbolik ka simbol ka parsi bat ka ding ko ba sai to ding ko ba thangi kan yo memang beti ban long jiman to ka ko makan jaman sim ka to ka ding ka thang ru ke jabo jaban makan jaman sim jungi itu ke de jing saka we ka ba haka si baptisma bangi baptisma ke jingula baptisma de jingula ben yo baptisma jerai ko jungi ka jing ai jong lung do ya ka baptisma dak bathe ya ko so khile ya lap baptis ke hak tong pau ko mission de da ko are ko ka we ke jing ai pa kraw tam blai yang de ko da ban kho de ka blai ram ngim la ban im si benta ka met jongi ka de don ko lam dan ka met ter khong ka yam no da ko ngi di da ko ngi sum da ko ngi sai da ko ngi kleng pun chat ke jing le jing de ko par ko kam chu kan taiเป็นการในการกัดบากิมันมาลอยเบ็ดมันลงกับจิมตัวอย่างนี้ก็กษัตริย์คุยกับบัพติศมาบางอย่างกษัตริย์คุยกิเลสช่วงนี้กิเลสกับป๊อปกันร้ายอะไรกับบลาเฮียปัตแตงทางนี้น่าดูอาดัมเบอร์กับกับป๊อปกับบางอย่างเลยเป็นองค์เนาะกับบัพติศมากับบัพติสูไอกับยูนิสไอกับบัพจอร์แดนPakajing ay baptisma Yohanes yang Yesus ka ba Jordan. Kajing yo baptisma Yesus dak kata ko Kadang ka parsi dai kane. Ba Yesus upan ko pangantang ya ka baptisma. Ka ba Jordan kade ko ka ba ko pangantang da kajing yo baptisma Yesus. Ka ba dai ka dor parsi. Hoy ni ay baptisma da ko ba Jordan ko ka bagi dan hang ne chwaban baptisma ngada do wai da perat halo chika. Kita ku do ka do ka bat kajing kato dur prasi kato ko kasat khoi ya kilat kitam duna bangile halade kile bangile nama kahir patang hangi ta ka pop tan rai jo adam barkaim na omne palangi khon joble kabor chang ko kabor jom sim hakat trinity hakar ko pa khon sim khoi kabor kading omne bat pitip ko ka ne ko ni pule ha kitab Ezekiel Kitab Ezekiel nong arpan riu arposan. Ezekiel tu ni kintin babule wong ngasal rej ye pi ko khoi. An sat khoi ye pi. An be na pi ke krut kre. Na palong ke donot je pi ke donot ke bajam, donot briu ke donot mau. Et ka bor chung ko balakar ku baptisma bangi ai hagasi baptisma ka bangi da dua da perat kam deng we chutam ka balap ta basam dua peloika ku balamang oi pimatan da bleu pa bleu ko bleu mesim ko kalau ko deng ai baptisma ya ki beu ta ko umad mesim ko sakawe ka ba hakabalang ka ai baptisma ki ko ki bu ko ka chain li ka ko ki tiar penar ka ba tiar balakar ku balakar ta ka chain li bu ka chain li ko ong ka ma kum bali ka chain pil blong ke balik. Pila pong to Kristisu ya kajeng Kristisu. Meningan keceti Paulus sekinong Galatia nang balai apanya. Pipong do Kristisu. Kamot kajeng ajeng ya ka baptisma, jeng ajeng ya ka baptisma kamot ngi pong do Kristisu gilong ke riu thama, gilong ke riu ka arsen. Ha kan ka juk pamta. Riu ka arsen. Takai ka banga ko aban ong parlo bi ye. Ngaong lamdangi ya kajigular baptisma nginem yo jing bam jukut. Kajig jing ya kajipertay chong basa kumbol ong nong ruai sam ka sam chispa kat kandai ko ilong tangki pulkrin be tang sipor be ya lenti ka kadang kajing stang ba kajing kut. Lamang kita pertay ba dong kajing stang ba kajing kut kebamon ng stang ka kapkut hai ngin kut da kacing imbam cukut bangin yo kacing imbam cukut tekum nongan yo eka da kacing pengkrek jong ya kaking pengkrek ini kacing jing ban imba imet de kacing yo ya ka baptisma nama kata kalau benerkam haduk kata-kata ban yo jing imbam cukut tengah pekut dak baong kum ne da ka bab dak sakramen baptisma ki kala long ki khon jong ble ki kula ban ki khon jong ble ki ju ble je karpang kilo ki bre pa karpang jong
Wadam ke imu boleh jikr pang boleh pendam pendeng ki reda ka jele pop jeki kira kan ta ya ka jing ke kim sim le kongo ika anju ble kalong kinong pop ki ju kira kalong le persayo ble ikan mau kitab Exodus nong ba arpeu lai ble tang mangau ble pemdan kam sebenar ki bai pat ki ble ong chai kedar ki pemde ban thai ki bai pat ki ble Jika yo ika sacrament baptisma kabalang kamu ban ongkum ta ba ay baptisma ki ban bangi ble jengi ditang ma uble kim de siban nge ki wei par ki ble are akade ka juk bamta dan si budjat ki ble ibat mane ka ble ka spa per ka spa imane ila de mane krita nim dan por si uble la klet yo ble bang la pelong spa pelong ble ya kito ki egi ba ngil dan hang pamat jengi kitab Exodus nang lai peu ar Lai pu ar ki ju la pelong blay kamarsi baki kamarsi pendriam ya ka ya sar ya tau ka dur marsi ki ya sar ki akman babal mane blay ya ka kamal kelak yo blay basisha ta ka jikulan baptisma jengi ka jing rai kut jengi akar sri bangi yo baptisma menyai long berba bayai ne hak jenong khun blay in mane tang yo blay in itang yo kamamot ru Yap ai por yo blay akan ka juk bun kam akan juk wat start jengi kim dan por si yo blay pun ba ki bring kim por si yo blay kim por si jing na niam kim por da sa chi sen la no kata ka jing por sulong tang ka pendam si pen i la se pen i briu ba ngalong ne walong kata re ka to kam long telema kata ka jing yo ka sakramen baptisma ko weli ke lab dan kam tan ben yo jing imbam cukut ihap im ka jing im baka baptisma ki kai la ne nga ong pi men tan ko pi men tan ya im ke jing lar baptisma jing tolong do nga ong men pengeta ka pop im penget yo blai pen ini ke kita ya jibab ada ka to ai baptisma jing ke ka betul kam nga kwa ben ta ka jing yo baptisma ngen im ka jing e jong blai ngen kan ta ya ka pop baro ngilong kenong pop Ong Yohanes hasil tiba ng kong ulo naman kong pra re ka baptisma kasat ko ini baptisma ka pang ko pagtang ini lagi ko joble tingin na makatang di man im ya kani hap ka babut katuwa banga on ng kong ipi obam long le anyam kali pi kwai ka baptisma pili ban hikaj pang ka jenge ya hikaj pang ka jenge jongi ya hikaj ban bat hukum ong long le anyam hakasi baptisma ka jenge la tron Jangan jauh belai kalau teraing. Im kemudian belai syu. Im bat kuma gitu kemudian belai kita mengai belai. Yang kuma kira saya kam seni pendan kam deh. Kajing yo ek baptisma. Kajing peni kesakan baptisma. Kedan perskan bangi nget jauh belai. Im kajing nget kumai kau belai. Im kajing nget kumai kau balang. Nata balang kita bat hukum. Kan sepang cebat hukum. Hak gospel jauh Matius. Nang ar po ar. Lai po saudu saupel. Belai orang Gana hukum. Iyo blay yung pina do dan kum tatar ada kata ong hukum ka baat para brio. Me bat hukum su akan ka juk. Kelak ka jikular baptisma, kelak ka jikul jeng pilihan ka sakan baptisma bel iyo blay daduk dan daduk ka mesem. Blay bel jengai lagi. Ipulih ka tu gospel jong Matius no kan rio ka kan tatar sepang tu samla berispa. Ong jisu ka ingat le badu bio jeng imbam jukul perlu tangkawe. Dan bagi hukum. Kami berdoa, aku jangan long kon belai ke jongi, aku jangan long rio rekod ba im jong kabala, ya batang kami betul kamban yo jeng imam jukun, beriang ke sakramen baptisma, im misikai sakramen baptisma. Ikai ke jengen bat hukum, bat le ke ibadah kanangi. Insa yo, tidak makatangi kirang ba, ni balong rio rekod, semua habis kai ki kun ke jongi, ki kena ke jongi, ya kajeng kodor kan. Badangi Ladangi kum klet ikan dia kejeng long kun belai jengi klet bang long dia dekat jeng bala ima ka pop sirak hak jeng tho jeng lenong benyau prau wat le pop asin lasim jin asin becang bang asin ila klet no kele ima ka pop badano kan no rim Paulus bukuj hak ti ju sakin rom lenong ba Rio kat ar kat saw watcha ya ka pop kat sensar ya pi kalau try clear pi dangi sa ba ka pop kat sensar ngi la ka do no ya ka jing ai ba ai ka sakan baptisma ya la do ka jing kular baptisma jongi balong ki khon jom ble balong ki khon ba hukum balong ki ro kat pura ka kan hon bangi don kan de ka thong
Kaji pendek begitu, penpoy yang sikit mau boleh, penpoy yang cakap jeng imbam juga. Kabang kubang orang mentan, iman datang siapa? Kabang banyak junam, kada cakap bepat. Tapi kumnong yo eka imi ke sekolah baptisma, imi ke rai baptisma, imi jika jeng baptisma, ngai boleh, ngai pura boleh, imi jika boleh, kau bat hukum, ngai jeng ongka kan hol bangidon, bat kibai bentar bakta kan ngin sayu. Saksi benong. Berdaya barka jeng jungi jeng bat hukum. Imbat hukum cuba hukum boleh yang ni. Kubala orang mentan gospel Matius na R4R lai pasar saupeu. Imbat hukum cu hukum na yang na sam na jong. Hayang na sam dan hukum ni meipa. Hakim lang salah kan hol imbat cu ikwa banyak lai. Yai lai dikitu keke baru. Habak kwa banyak lai ipoy caka lenti bamlong caka lenti bamde. Dengan kata aku apa pun akan ngestem. Tungan ya im ya kaji kular baptisma. Dan tungan im ya kaji ngerai banyak baptisma tak itu ngau. Ngai jauh boleh. Kalau kau jauh boleh. Bat hukum kata ngau impura. Ya kaji ngelong dah kot. Akan aku kot akan hon pidan. Sopsi benong ngam kedokti. Ila kelat ya kan ni. Tang sia ya sia im long kibrio kimicu yang akan hon. Boleh ngasih ong musab tendat yang ni. Ngapakot dengan gospel, hak gospel baptisma Yesus. Abang Yesus lalu siapa baptis dari Yohanes. Dalam lami nak Yesus kau baik suruh baong. One dia kuan jangan ngap itu. Halor keliju dan kau baik simparo kepada kadur pasik mesin berkoi. Hatu ni boleh yuk baptisma. Balong kira dekat jangan kebala. Hatu boleh mo pideu kuan baik jangan. Ai baik serap ipi. Saya benyau boleh. Hatu kakan hol bangidan kalaban dong are mneu rekod kata kare rekod bang bae srap ijeng ojki bot nuksana ki are soksi ban ong bala se kam long ta jena ma kata ngam papakot kan kepo tungen duai boleh bangen im ya ki jeng kular baptisma dan im ya ki jeng rai jengi swaban yo baptisma im ki kai bakakan hol kai ni im ki jeng kwa boleh im jeng kwa jeng bat hukum jengi Tungin ikai kiwe ibarat kijongi tungin pegemau ikan ni. Pada dari kumpulan tungin pai. So boleh tak bapen thamai biar nak kau kapor sekoi kapor ya kaji kular baptisma lada kajing rai baptisma kajing rai ban cuaban yo baptisma hakasin nangkong bang yo baptisma. Ngata wakit bok kerbengi pi perlok bi e banyak imengi kaptam ngi biar long kinong buat jong Kris. Dapat baptis hau Kris kinong buat jong im ke bomai kai mau. Jong dong ki wei pat ki Kris ya ke partai. Ibreu bi in ke ne dau Kris. Kata de katong jengi kal badang MA le partai. Tinggi dua nama kata pada bio ke katong bau boleh hikai ngi kan step. Sejarah mu ime boleh try kan rat hikai ngi tak step. Ya ka jeng ko do ban im ya ka jikular baptisma. Ka jeng rai kut jengi ya ka sngi bang yo baptisma. Dan ime boleh ne do udon. Palong ki khon pura ki khon boleh jeme. Palong ki ro ko pura kan hon bangidon. WhatsApp itu lung dang malu malah kakan hon kami tu yang ini tu kan hon. Yang rap ini boleh belong kita bat hukum bama ini hukum boleh hukum bekerja partai hukum jangka partai ke hukum yang asam ke imlang salah dah kecing bat hukum ni ini kecing dah baptisma jengi dah bat hukum ni ini kecing raikut belong ke hon cuma boleh yang rap ini soba ipa ni kini dah ukris utrai jengi amen. Kabura makpa berukun pada mesin berkut. Kumbaga lalong abana kong berjumatan. Berbara bor junam la junam amen. Try udon rengkat bapi. Pakejar ku jom belai betul bo berukpa berukut. Ba mesin berkut kerku kedoy yapi. Belai kurku yapi.